Pemirsa Pikeleng mengucap kebenaran ring acara sosialisasi pengawasan pemilihan sahe pengucapan tur perlingga tanganan ikrar netralitas kepala desa pemilihan Warsane Mangkin ring Kenyeri Garden Galahe Lintang. Ketua Bawaslu Klungkung Ikomang Supartike Ngulengang inik membuat nyane penyarengan perbekal ring sejeroni ngemit kondusivitas wang-suang desa salami masan pemilihan. Dane ngilingang yening jabatan perbekal madue sifat politis saning awinang penyarengan ipun ring sajoning pangupaya moliang sokongan majang silitunggil paslon dados perhatian khusus. Duane ngasapunika kantos mangkin Bawaslu durung nerima laporan wenten perbekal ring klungkung sanes sareng tur nyokong politik inucap. Nanging Suparti ngawohin sanksi berat pacang kemargiang Pet Prade kepanggih perbekal sani mamuruk dan pos nguningayang.